Najua mimi akini yangu alikuwa anaambia tuende tukatoe pesa, tulikuwa tunaenda na huyu yangu ndiye alikuwa ananiambia tunaenda tunatoa na mimi nampea, lakini mimi sichukuangi ndiye anachukua njoo. And the money was in the bank. So tukagenda alibaga kesim KCP Westgate. Mwagete sim. Eric Omondi. Okay. Arabu chibesa chikaba with the drone. Kijana gatakodiki gitayo. Arabu mwa uniformete mukamwakere simu kamatenga tutete kwitiro chibesa. Ero monyene kera ikitaria take irisini. Igo you withdraw money. Kurwa se joint account yo mugaka no mungina mugaka taria we. Under yes. Lakini kuna vitu ilikuwa ndani kama kitanda, mattress na hicho vitu vingine na viti. Hata tukamaliza hata kuku nilipewa. Na hicho vitu vingine. Lakini wakachukua sijui walipeleka wapi. Ekero feiti nyasaro chengana bako berenkeye. Ekera chete na roche sida bwa bake yo gotaigwo bore mabuo gotaigwo ngatema ngo mwegera paka bono igana mutobe kwa moninche ngo bogorio musigo igona bonche ntagete ngo mwana oya bera senkeje kyagera kuru mwatigete no na abana bagariri na kweto mugano mbaraenda sukuru na ndego ikira igesite ije sukuru maete na bero igona ndanga sabali baga bakwenda ndiria bali mubebire nande baba sel bagusiba minto na bakwandira ndonsi asimure Yembo Songo Vibes Network. Kaka nchekera mangana ngikeire gasiane no kuyategerera. Ekero na yategereire bas tuchake kurigania. Bari bakwandira se story tuminyokani na barabwo. Tumanyobo ena sibure. Story nere yabaso mutandao matuka araitira mange sana ya Faith Katambi. Faith Katambi no musubati oria oitetwe asengencho atebekanete kuibobosie bwechi chabati osio bamo story ntu ayekorete na ande ntu arenga batangani ko yekore kere tu ayekora awa brother Eric Omondi akayebwatira gati Eric Omondi buna nabatebeti nabaeresete is very senior than me nkamote my brother bono from here ayegenderera chenkara ruo kidogo shopping mwangete na ayekobete na ayebigete in the public domain ngabana 5000 on camera echibachirete Nairobi kurwabo story yinka yandova gatebye Eric Omondi proceed bono today in the morning enaboka nanyora omugako Faith Katambi andigeti asesimi I got a missed call ngochikumwakira back ngonyoranga nere okongeresa nga kaka engana nira nagania tubeka sembeo ikiagera ndoche ngabono yagerire na inche nkorekeri ndoche buna mwanya bantu naende nabonda akore ngane mbe nateba it's okay tigangwe platform okwane and then from there bari bonsi piara ikego kwana se story ejo ntobarigie toteme komanyanga ninki kegendrete tegete mwakire back Hello. Mongwana debango. Wa kiro. Yonkaka naenda okugwakira. Uyabona Maite marieta otinya manyite kikurukwa marieta onse. Ngoro ku Wilfred Nyabuto Nyarige. Wilfred Nyabuto Nyarige. Nyarige Mugako Faith Katambi. Nabo kamambia nanyoranga ngwategete gukwana na inche. Lakini amangana kwabwate nago tebirende buno kugani kwa kwarenge tigange kase kamera tomanye gukwana. Wakwanira marieta ntebyango ninki kwari kondigeri. Nare gukoriya koko bintu bire esinge muno ma de story yo musubadi Faith Katambi. Ntwaye korete lakini toka intukuru side yetu tokayetigera nchire Eric Omondi akayegendere. Wono karabuna yagendere tu bakanya bakaja contribution ni bakega ika obole mu bakagoru ne nyombe kachaka kwa project ye kachaka kwa nyomba nyombe ta kireka yani kiwa mabati kitikarte seme mtekira mabati ebekira mabati tikarite nusu ni tikarite ta abekura mabati seme ni de kunyara kamenyeka
n'aba Kenya bande bari barute bintu byabo bike kitangi bintu bire byaruetu onerekerese project yetara rende kabanga mukora sukake project yeche mumakora mu baki woche Nairobi mugenda chenyombe imorore ne ai kirinde mose mumenye nyombe inaroche bekire bakebiro bakebitanda kyagara narore video gekorera online nyombe inja yabwate tu video lakini akakuru video ase amabati atabikiri teoro kiri video yabwate tu ase mu yamutisa amabati ari semo ya mabati tabikiri nebintu biri kwaroche mesofa aboni gabranga kwatebina nkorenga tibiyo ini okorengia ngo sinayo monyene ngakyo korengi gusobwente ko manyase ni ntebiri ngatibiyo lakini ngitinanya korona dati ngatibiyo imenge bundi ashire nabyo bindi yagachire nga eparasi yanire dete garakano kaita singe na rengi ko byo kirosimbe moro na bintebi na bwadera tije go bikange woro nage ko garango tero ngankorengi yani nkwabwate egento ngiro kwana butari ku understand nkwabwate rights cyo kubikange ase nkose you are the husband ngaki yare ko nyari kana ngatubwate rights cyo kubikange baje bete nganko ya nero bwate mirobiri nero cyagete mirobiri kuruka rinda akabanga nero re angene bije bikoini kwa bije grasika kibikanda okay igototebe yanko yao nero ya irete your position nero bwate bose nyiri ndi singe chonga china chage tingwange na banda tinga tulise agende limwe bangi okay yaikire mwatebi kumuruo mugachiai bagenda Meru tokabera Meru for 2 weeks meruongo muswati akagenda sobo na incho monyene ngaja ko imini siane ngeranko menyo dressing njona akode ke barua na bwata basane ndenga nyaro musane mo akambeka muaye no menyete na motelta ngoldi for some few days inde chiro me bangi ya ka tuma ko rangergen now we have almost a month to Meru oyo ko batemo ende Meru ningo ekerna bole tiago ga de betingo tebi gune manager ya Eric Omondi ko Mr. Detan na toche rinde bakore project ye to makora ngupega ndo na byanko ya de betenga na vate to ga Meru to abelo almost a month to abelo muswati ye ngekabera akate anga kamotegia to ande Nairobi aba achiko kale fora biye taito ridi kitina manyete yani anko yao akarangiri bono your wife korumeru korusobo Meru wocha Nairobi bagaje bakaumira naka bakanda bachiko kale fora biye taito ridi njebone gochete konyo iri bode kero muswati ike Nairobi na inchi kamanya koruga igakagenda Nairobi ne ministry ya transport yane ngari kuruga nane sabanda manyete na sabiti transport kuruna banga kamanya kanene Nairobi kana Nairobi nande ni tigerio kaiunga nande motwa jori nilete gari Nairobi kire gari park kochire kochire nande Meru nde Nairobi tamanye oyo kore ibintu byonse ningo ya nango bega ubwate merobere yakamube kali nande gari akara agacho musiko mindo isinya nanda karu abu akabekwe gari akacha bono Meru igekera faith yakurusu Meru muntu tagwa kritisimia anko yawo tagwa kritisimia gotebinga yayo mwana your husband your wife ni motagete aiche Nairobi toche kokora 1 2 3 iga gakerete iga gatebinga motakire nkamotebende sile transport nero roro getindo chinge transport nera no koragero kore sile bonne transport nere sila kuruna Meru paka Nairobi singi kwa mona miandi kamotebiko kakibere sitiro chinga ningi kere na bonko bero ne sila yako nyone ndagere transport na beko besi togatika na igore lakini ga karena baba tuka tangata tuiga akacha kayumpa daenga ngafiti na bia kalenda mai igona anda ka Nairobi without your knowledge chena mani bona enga yule jebone ga Meru de no ande Meru tindaru woro no ande Meru abwese bwo mera biki ane semenya de no ande faith yerenga yera as we speak as we speak bono ma moche te konga kere simikoruka na enda kante binga faith ninkare maiki yakagusi tako tebe tingo chire gusi
ko fe dande beti singenjo ta na besi mina bwata kintabwa te credit ayekero kumwagera ngyagote no nyani jibnani ga timbwa te credit ngobe kana ne besi dingisa na jogo be credit ngo na abantu manyanga ngenda te timbwa ai wa bono ekwerende chibese mwachangete who was ingori go control I thought was naye was faith was who was chibese change tu na ne simi yale go ko sai chibese chitina ale na ngara odi kuna kuraga watabirinde badate ngango na rwate pero bege ikuruka na ali ngara odi kuna simi yapo yale ko sai chibese igo simi chibese na korenge control na rwate simi. Okay. Chibese chingori go control. Asama go yani ngori go chisoki nago ngorenge control ya chibese. Faith naye gose nanko yao gose ne timu yeriki. Nanko. Anko yao. Nero go control chibese chi chonsi pikeregendo. Nero go tebi go nyekene ko kaneli kunere to ko kanikoria nyera nyensa aponye breakfast nere. Wae anko yare go control ye binto naye koro. Kono rende na bwate sauti yo kumubuli singenje kana nyorete bade birnero re an ko etenero gobna data ina kira bura ya mbitero tinga kira igo akore bene anything ngengo kana ni kibesa njikina ngene control ya ngi ya bes kibesa renga mwajangete kibesa kero echiare go changu chiaru siku chiaga anda bono intoto tingonya komanya buya Echiare go ikakara ja soire chiabanga chachire chakode gentogete andi chianya gosoa bono no nyane sabu ko tera ko tumanya ngaire ngachiagira kimisenge milioni na goeta igango yao tano uikaransia go tebi ngachi bestu atumigete chinga naiga ne chia sogete ne chia soete nechi ngida ko ngaransia to kore sabu line yare go tumichi bese ya register di getariang yanga register di ya steady garami ujoro muswagia ngakiango yao lenda gutware line ya faith nine ono nakia ya bete sida kumubulia sende esi ngoje koroya nginga nese yinko mubeka ose na jake cold one nakia ya bete tinga kira lakini for information njena tatunga chua bene kondo yo musoba desi na watu wikina sisi ko kwana na mangana ya maliko ta kunya rese kende kera kaneli ku kwata kwanya nayo mu maite bya mono a message nere yari getunga mwe gorite joint account ya ina faith I made to understand ye kere joint account ye ko igorwa onye ninche naye bese nchigo soka onye nche naye ntura beke sei account ye yere kero go check ni bati bese account ye kana arwete kana na chiete ne kana Nairobi ika mbeteli kana nyo risi mikurua sina gakoda kabarua na bwate ngange den kore clearance ye gasi bagante birende genda bono kore clearance ngacha kora clearance ngacha nintigete sabu ye jiba senge account ya renge 253,000 joint account ye benge Kerona iranete ego na chete kanyora kia tigere chiba chikul punga 53,000 na china nyor chiroro ngoro seti bono nona to ateri swali ya kwisinge chuja ninge chuita account bono ngasinyi kubuli na boli tinga chiba tinga kicha ruete bakante binga ngaya ya gari kia gete simedare kitujia sebengi tukarusi bes na bana tere tige kana boli anyway aliye ginkabuli bagante binganda kirengenda se west get store kontate joint account ya boli ngane kene ngoza ine TSM yani sina gere ko sai ngira sitoke na banda tinga ngende boli ngoza ine dikiba sitoke linde mbo ateriyo so as we speak account ine bachi bese as we speak the bwa account ye bwa to siriki 100 etie balance ya 50 something thousand jira jingoro seti balance ya 50 igono na nero yetu kuruseri ditukorio mole kana to abete restaurant aka kateba lenda kasinye stinga de singe njoje gete communication ye kabra kati ya rikyo mondi ne timu yae to anda to arusira ya siki chiga koro mwana arwarte na arobi chiga koro isu linke na ande tutaji kukora na ande communication ye kaira na ka to anda se to didi ya lenge kabanga chiba ye kina ende to chibwata chira ne chigande chito meru fundi agenda kwale gasi nyomba
nandi tukara tukatumire bundi tukatumire bundi nalio bwangu tukatebona ngaki genda mugende Meru muberoro pake nyombere ne miroberi mbabwate pake miroberi yo kugure pigipigi yengo angonya konyora kende yose abana banyakoragera indi tukaje bakawale lakini bono no de Meru ichinde Meru bono gasofa lakini mawe Meru ngukwana muri ne Eric Omondi so far go send one from his team kumubori nga maybe inkigia penalty na ngotema twalingi kumulike singe chuma yanko nera maete mono nero lingi kilo singerinde singe jante nero bwate gendegi neba communication ya anko na Eric Omondi ti ya igeteka butoka obore mubora bunkwa agitoka we title deed title deed nje kero muswati arwete ga karna gumo ike na robi bachire kuri title deed ye ina dabitu nga ya rusi padai ngoye rusiti na ya konyora nango jite bakarusi na my wife got to title deed korusiwa is your uncle na your wife na over responsible jetingi yora tima tina no konyora na ya konyora ya ngotebigo enta na ndo jida ngotebi na title deed yanko ya ona nya tina anko nere na mu agere te kana mu akera ko mubori nyanga kimo ga ndre takande nga ndo anda to ye title deed wana sebinte byonsi okugani kwa unkoroki kiagera na igure gwa kwanira mangana mange okugani kwa unkoroki bona ogani kwa ne nkolinga tabadari ga kimonko nyente mekuri chao mote mekuri chao tina inchi manyenga kinki ga ndate singenjo communication na nyama yako kale ndege kwa kole kana ndiko ba informed muntu tayo gonte aya alafu lende na nyene yo sidabune ya bana kurukanga ki aya mbata kire kwa ndesugure basaneta ke ine aronko nyore simiyok gone bintu binda bakanya barwete tangi kigasi bintu binge chingoko binte bitima disebire baka gukera boni gara kinimbi arwete ko kwa bakanya ngaki bigende bichikonya seme ibi adagera ko communication yekire abutokire ndayo ko uniform even my wife kera kurukuru guys to genda tindiko tebigu oroche ndoche nga possibility yo iye bindebigo sirambiro akina bateba nga monko wonyina ne Eric Omondi esali ateme kufuatilia bindebyo ne kabwato mubango bungu kore gende kyateme kufuatilia bindebyo nonya nabakenya bamanyini bintu barwete bya karitera je singa kibya kike ikobono muchando bwe bindebyo onsi ningo kiagara watebire yanko yawo watebire so who's the problem ese bindebyo onsi bikoratera muna biratere teiga kiagara watebire nyombe itira korwa ebintu mbire kwa etu mbia nakororekana tobi maiti esibire enyombe itira be kuchicho muntu takomenya ororo naroche birogo mbia be to biga kuchibicha biroge bitomanyeti asebire naroche bitanda bitandito maiti asebire ese ebinte byonsi pia yoroche pake binte gocha gukwama bona bwa kwamire gachibese mwatumikire chiaerire beste ya account igomenyete Meru tobu atindagera tobu ati credit who is the problem in all these things the problem matrosi no singa njonga yanko nero lingini control yechibesa Eric Omondi igarengo mundo batebenge kitiga corner bwate project wone yegete gastenena na ichipaka ngazinyo mwereka ngana release nginjonga na yambara bwa banyane mbakwa tinga kikiagate bakateni project baroli anko manyene tariko uniform nga amagosa auna ya na ekogera tariko gwagere simeka to korige wona kiga tenga tokanda asige sunte bakanga taka kobarigi manyanga ki ngaki bindebi ko gande singe nasiro muto ko consult tarike de ko ba mawa fe kala kurmeru aganda kusi timait mawa fe kala kurmeru aganda narobi korige te to diti singe te to diti yari gitu te yana nere timanye wona nasinye to manyana kiga tenga barigi mo ko nyane ne seme iwono manyanga ngayefide na kombwa te bindebi igogo chakwa ase media gose kaka sungura igotagete oereswe ngaye bintu bya obire vire na gokonye project yere singe timbo ati urasa yako yakora na Eric Omondi asari ateme ko fora hapo na ndakonye esa akera mwete gokonye na ne timu ya finally elaini yere chestire asile dira Faith Katambi ngoye bwate ni anko nyebwate wana ro nyebwate mpaka bono nganero nyebwate bakabona to alenga nero nyebwate na india kaganda nero era nero nyebwate bakana kero mawe kwa kuruga igaru sira maina sire nyi aru ta yoro nyebwate yeteka
Sawa, thank you. Kurwe nsema yaito ntunta teme koligi yanke yao. Ntateme koligi na Faith tomanye gose no areka. Ntateme koligi na Eric Omondi. Nere tumubori maybe nabura nyore nabwate sababu egerete ibintu ebikwamete. Bona alafu kurwabo then from there nabako tegero igwasobo ene bwo baberete. Singe chonga no yale ma mungu no mwabo Faith nabwato moyori. Ngere na ma tinga Faith na changiretu. Chini mbwata abaibori mbama tenga nto akodo mochango. Ya bero na ko masende ko tebi mwibori nganto meno nyashiringi ya mushinda nyono ne chaya ganyu ntumere shiringi 100 ndarwera ganga ndeshi ko bwati ke shikira kali. Na ko musano muntu ko tumere beta kama tengwa changiretu. Aya no mungu no yo ndo china bwata abantu bande ga ko shugurikana ko korgikora na mikana ya bono nkimota go chira no ese ina ali mobero. Na bali kana temete ko bali kere message elio mori ko bante betinga nka ise no ni ra to kenga security check ko bangi ise ngi no amagosa ya kore kanete oto tete project ye era mwira na senyumba ye ona tabata na bana so nga monkonye no energy omonjo ya ru feedback to manyinga mwere kyo no rio yo nebi ndibini nga ibi chede singe njoje bunandi ngati ma tikende yosi na mama na besa hasta yana rego usika manyinga ngakia chede kure kuni nimbata maswali ndabori ngaki yekenegere ko kia betega ngakia ngaki nanderega lakini nabo ate muntu ngubori ngi singe njina rekorda ngaki no ndabori ara tebenga na chakiri kiasa iyo ndabo ate Thank you so much. Asante. Mwancho muligereria kwa igure were asire gaka nche gasiane no gotegerera na kuburia maswali for clarification. So without much ado togo chake sabari tugende paka Sobe village because ni wete Faith Katambi no bari nanko yae tukati chini tubaburia maswali kilibara toiraneri na kekyo ikibidi toligeri Omondi, that's okay. Bono ni wape platform waonge bono ni kimbere ta kaka sungura tujake sabari go ikachise mochiria chia bumachoge mwacho murigereria bona nachika ko tebia tuachire tuikire inka Sobo Faith Katambi tari Meru lakini Kisii County sasa sogete otore ene anko yae no era Faith Katambi no murojari no arenka ikenyoro Faith Katambi no aranga yo mugaka gatigarite gakare transport yaborite yogo chaka tigara ribo Meru so boyo iga no bachiete kero barute Nairobi batatu bagara agenda bo Meru ngabaganye nyombe koera igo bono baberi ro angre most 1 month no yo gachite rinde gocha ko attend ekezi asengencho chibesa chiaborite bagochira bonse oyaga cha sengenyo nero gocha ko swa kotini yes kwandikire sana kwangitere chisimi ku mwaka rwete Nairobi mutinyi twarete mutinyo yarire mutinyo yarire igo na chite ngakorigia nandi ngakambu yamasenya nyote namba yawo na kurigirie sana sengencho ngakiri mwajeta na chite kuriginga nyanga twaikira storo musonta na twachite Nairobi ali ngaranga ngonda aligi mwaeresa mangana ruchinga kidogo ntakonya kidogo so igo mugako Faith Katambi na ari fully aware nga Faith no arenka na ari aware ni na ari aware mwanyorete todidi yobole tetodidi yobole muntu anyora ayire ni haire mahati oigo no muyibwata erikire litaliango erikire marita abiri ngorango oyo na Faith Katambi no mugako igo no muyibwata tetodidi china nyete nganyuji okay nkikia bete nyomba ya erire what's the problem inu ugo mware korora sabanto social media mwaroranga nyomba ga ya etrek nyomba tereti nyomba eri tereti pi asengencho nonya ne bintu byale ko ba channel dikuchioraria igo byale gocha byagenda byale go swast twaje komenya asegets houses gochiale ko bande byale ko be gwo muntu olenge contractor nero le ko gwo bintu biri byonse pi igento nkyo tubwate nonekamo twange process yo gochaka ngakimwa manganara mangare gaiga ntagete to clarify na ende maybe Eric Omondi nyaga totegerete maybe we'll find time to clarify some of the issues in chamia to give the audience because no nyino mugako Faith Katambi nandigeti naye kwara ndigire lakini ngokote ntakuja mutinyo arire mpaka lero twange brief ye project ya Nairobi ngakire
because mkagertenge project ya Nairobi nererete tamangana yonsi ya misunderstanding nini twange overview ya project ya Nairobi. So a project ya Nairobi torochi watwarweta na litukorira mware goja intwarangire tuku Nairobi ase citizen intwaikororo twachite tura abantu batatokorwa intwagenda nchino mongina matainiro Faith na inche intwagenda paka tukahika Nairobi twatakire citizen una twaikana garia tukakora ku citizen tukahika lakini ori Kiomondi inkori yarenge siminti maiti ya sanyo de namba yani yesim na yerigetie namba yesim agatwakera turika tutarachi kogenda akaba ukonyoru kamatebia ntwatebi nkurwa turi morogo batuchwe kali mambia togenda citizen no twatake ekero twatebeti wagatanga tiyo tumera Nairobi buna twaika Nairobi nacha twakora ku citizen twakora twaochigwa mongno yaka igubo benchenga tigara na twabede interview twakora kurwa na liyo ndatugwatete Eric tukagenda nere first na twagenda nere tukagenda mpaka Eka Hotel mukaenda abantu bane bano se batatu kurwa kurwa batatu aye Faith na mother in law na your mother in law yo iga lakini mama minaga ikagatiera akaigubo no onere mother in law no yo batatu twachite okay onere mother in law yori okay oyo iga mukendu ya no yes twachite batatu ekera igubo baria angana achitabere mutu ase interview lakini akanyanga na igwete bobo otachieti live citizen ya nche na chieto no yes ntwakora ko after that ntwabera mungwana twenko ku Dominic nero to bwatete gari akatokoba guchororo one from there mba communicate na Eric tukabera sako kunga Alvachilo Hotel baadaye akatoto tukaenda komera na Eka Hotel na ko the first shooting ntwa to kabona kurwa abo abantu basakora contributions tukaba tukorara guest house sese nyo ndubwa tinyombororo abo twagenderera baadaye bagateba nkuri baro burimo asakonyora arabe prefer bogateba kitengera gose asakuru kunga ochikangundo asabara nyorekane finally agateba banyoriro burimo asabanya tukuchikikuyu mali bagenda bagateba kibesa kikoza kero burimo butakedi kogoro na chiabete kibesa chiabete contributed chiagete ntwarusi kibesa tukabanye no burimo nekinde chikagwe contractor how much kibesa kwasa twabete with drone first it was 600,000 oburimo bwatakire nga 350 350 gatete nga 750 kulingana na tebete lakini baka reduce nga nigo baana tukarua kin 350 aya 250 chikaigwa the contractor tinda ku understand yaseketa manyino bole magatebanga igaru bole mubunesa ward lakini aka reduce chibesa from 750 paka 350 yeah lakini mukagwitiro chibesa chikuru ku 600,000 ekero chaba 600,000 chikarusi ku 350 akaegwere manyino bole tukakorana okay alafu 250 chikaegwa a contractor ekwagacha ekora kunyobake ile sabu na akate sabu nga kia kuchikwagacha asali akataba ndu bintu bigani ibi nali gwake sabu akateba jibe hanjira ataketororo I think ya akate sabu akaraye gu 250 na chichi aruto gitangani na nene ndi ketegocha kocha na machiko ndi ketegocha kocha mna kwa gu 250 na chio spia kutomira gocha baka total ye namba ni muri kerete ndi kete jonspi bono from there rende nabo gasi yagenderera nabo chibe na chikorwaria echigotomwa kuchiase chiari gotomu kuchiasa abantu bali bagogusika nabo gotebunga tomera uyo contractor na mutomera chibesa cyose ninde recorded things so chibesa ni gija changitu chibesa chichangire osugu chiaka in approximate na bichirabe almost 1.6 million chibesa chichon speech yange mpesa sio chiari gwetera mpesa muna chigwetera mpesa line yero which is available even to me yichira gwetera mpesa chiatunda chiatumwe mpesa chiatomu direct guchia sare na ba update chibesa tugwate chingana iga iyo nariko bansa lebona Eric na ne manager yae bono no abuna ari gwikira chibesa na ngote bigwatuma gochia segete transaction gochia segete mwigorete account bank account ya igore tu ya pairing two names yo no mugako ya yeru tu ekabe chibesa chiabe ko bekworo and chiarusibu irenga chiabe tuo initially tobeke tororo chibesa chiarengo almost nchichiete igento kingana 1.123 chinde bono chichiete gochio
out of the 1.6 ichi chicheti chiachete sebengi da chie chikwasa litangana iko 1.6 chikasoe account yebengi account ichi chiachete 1.2 ichinde chicheti gochio yani one chiba chonso pimwa sangereti 1.6 ichira 1.6 asech 1.6 irenga mwerete account mugatigari chinde mpesa first litangana chiba chia bele mo kana amaremo kwanya mwabekere chiba sebengi lilia na chicha beke tunande chikarusiku iko chiba sichikwa kanu boli mechi arusitu webengi chiarusitu kwa sebengi how much mwabekete bengi na chichi kwa chia beke 1.3 1.2 iko tatebe asech 1.2 chiba sichatigate mpesa 400,000 haba chikarusi bona chikaba chiko na kurusi wo pole pole chiko tomugoja se contractor chiba sichibekire bengi abantu babwente kuchi authorize two people that is Faith no mugaka karibo mugaka ere ngo sign ya ngichiba siko soka engaki I remember engaki nere achi oyoiga engaki nere fast engaki I think echi ntangani imba konye kwende taraka back tuma to yogari gitumaega kijana kiali gitumaega echikoba joint account okay na ende ninche na insisting ndenga bali kubabere ninche na abeke tegente gitsimi who suggested yali abe kuororo because they were intending bali koyo wieka ninche na tebenga bali kubabere agacha kali kubadaye bagata bambache bakegente kebe complete ngakine tu ajeto tokanyanga bado tira ba complete mbara chuli baka babe babere lakini baadaye mbajite bakoraki bakatoka mbabere bali when that boy was not around mugako Faith ekere account iko guri initially tarengo umuntu gurite account beka Faith beka umugaka gaja correct ime later kero bayigoire iko bono Faith na bari kurusi kibese because mugaka konyetara yes okay nabi ariko bayigo bono lakini baadaye njachika babone ikaba y'abantu babiri bono buna yaba abantu babiri what I can remember that is a time bado era abantu babiri igatuka muraga nkayo matego kwa sekento kere exactly bula kere igatuka kamuraga nkayo roko yagachira sara riko koreka barua kiarenge ngachi kwa ndoba ekeraga endororo akanyora nga onyori rugocha and the money was in the bank so tukagenda ali baga kesim KCP Westgate mwagete sim Eric Omondi okay arabu chibesa chikaba with the drone kijana gata kotiki getayo arabu mwa uniform ete mukamwa keresi mukamatenga tutete with drone chibesa ero monyene kera ikitaria take irisini igo you withdrew money kurwa se joint account yo mugaka no mungina mugaka tari awe under yes that's very true because nchirwe toro chibesa chibacho ekero chitako de kwenda tare ngoro later on mwachite mukamwereso mugaka oya ngaya twagende bengi twa withdraw chibesa singa nayo nche na mwerehete by the way nche na chitenga mweresa ngamba chite bakarusu chibesa sengenje kwa chite okanyanga kwa nyoru igasi atakiri kokorekana kire gasi atakiri kokorekana to chibaria intunche monyene na bwato uweso yo kwenda kwa bangi yakoreke rules chibesa na ndiko tuwara ene because I am not known but rende kuringana bana ba communicate na Eric na wa kitegari but myself I could not authorize them to withdraw the money hapana hapana na iko withdraw okay chibesa sindi chikatigara mpesa who was in charge ya mpesa account it's me wacha kutum direct asiki no mugaka karo oyo mugaka kare ngoro first initially once the ekatwa jakete the project itare ngoro so buna tare ngoro they gave me the mpesa ile nkaba in charge so inchira leo tumaje sakuchigari asenge njero monyene tare ngoro by the way igachite kucha baadaye kera chite ngwanditi oba kucha sare I did not hand over nande kwanda oba kucha sare asenge njonje na yetu na bali babwate project babo Eric Omondi na ne manager yae so I could not hand over to that yes now what happened ngayo muchando bertabo bono omuchando njege ntoni ayako tebabona sita ikiyiga because omuchando ororo nkagirite njisi sebono oli na se construction that the construction we have that house didn't complete asengencho the materials chabet issued chira tumeka chionsi and that exercise ya reckoning ideas stopped bune ke nyomba boli mo problem bugolire sawa sawa enyomba nero
but the house is not complete. Asiki mismanagement ya resources, mismanagement ichibese and what I can say according to me asengencho bunando chencho manyene through chitu arwetega we find a team in Nairobi, a team twanyora Nairobi, a year spearheaded by Eric Omondi. We have put more shelters by on it and the contractor. So what I can see is the management ya renge taliye sawa sawa. Asiki na nae kwa renge admin yechibesa. It is very true. Asenge nchoncheka na chikari buno muntu na renge bune admin yechibesa. Ncheko na rego tebu kufanya hivi. Kero tuatebi utuachira ngo tuwakachira mure nyomba. Tuatebi go muntu nile contractor they have calculated what they want. Kuatebi go tumechibesa nga kinda control. Ikongwa bwate voice yoko kana ngara kia accountability kwende. Na bwate voice ndeos. Ya hapana na kutola voice ndeos. Oroche mwachire mwanyo assistance kuro sabantu. Oroche nyare ko ganda mutu abo nchiko baetani na ende mbatebi ko ba oro kingo tokonya bago. Yes, there was no voice na kutola nje ndeos. Wono mnogo tebe kuto majibasa kujia hari, to mabunde kujia hari ekekora station tali kutoma ndabwati instructions. Hapana. Bono ekwara gote gutuma chibese materials inchira sigete. Tuma chibese twagurire gento gete. At what point ebintu bichagete gusira gusa at what point ngotoma kwarenge ebintu byabambire to gusotome chibao materials ni numwa nchekento nke yongorete. Yet there is nothing in tote bangandi kite kogora korwari ke gote banga materials kogoro. Ebintu byonzi be all the money from the contractor buna kwante. The manager ariko ganda kuchese contractor na bantu bande bare gonte bya bantu mbare ana gutumira chibesa maybe probably they might be knowing themselves the services they were offering. Materials ni numogorete? No. Na chirwete. Chiria echire between monte contractor and the seller of that plot. Chiare kwa na was a gift no. Chiro chinche ngukuru chiarenge. Ngukuru chiarenge bale ngukura barenge singijo initially before anything abantu materials chiagoretu. Echi chiarwetu free I know them. Egento kirwetu free ntobwate timber. Ntobwate iron seeds from Boma Mabati. The timber came from Sang Timber. Arafu chi emirangu nechete I cannot remember but it was given free. Sang Timber also gave chibao na emirangu nero ya ye chibao ya rwetu. Chibao cho chinchi abeke tuguro pati emirangu ye chibao. I hope maybe probably the contractors are having them. Ne chuma mirangu njarwetu lakini tejo tirabekworo ya abeke njarwetu yes. Okay. Njarwetu arafu Boma Mabati mbarwetere Mombasa Road mbarweta Mabati first they gave 36 iron seats and later on oye contractor na chita kabeke makere flat whereby Eric Akamokani waone kerachi kugenda baadaye kabeke tekero makere flat hopefully maybe agete maybe nga mabati agenda make but baadaye kate bungabe kegera make tunarite keigoro na kya agarusio akabeko na ndagatembuga amento mabati yande na amento mabati 10 na bado zachiti kwera ayabere 42 mpaka 46 mpaka at the moment but that the house is not complete later on after nachite kuri mabati yangabobori arona chitika balonga yabeire angana aeli ngumubori ngakia mabati kwa mabati kwa irete ngakia mabati yatara akora iga akantebia ya mabati na wantu megeta yonsi yo but later on nachita ganchira nanga mabati naro ara akorere ere aganchirana halafu noyo the seller of the subat naro ngoro madam I know the name nenda katebanga mabati naro but konyokani konyokade mabati na datayoro baadaye akachaganchiranga mabati naro aguchi kokororo but still tarabe kuguru mpaka tai amabati yananiro timba yananirwe merangu yananiro materials more than church na ende bono one first of all again tunta teko tebana kama ko enebire ebintombire birure maega ebintombire birure maega from Kikuyu Pipes company ko kunga Kikuyu Pipes Kikuyu Pipes ne rute ebinte binge sana nimbwa chibicha ebinto bare korwa mbarwete 5000 tank ya liters of ya kobori liter 5000 liters ne roro ya rwetu ya chite bakagaria bakarwane bintu byonse byaime byegicho toilets
kisawans tiles ebintu byonse biruta kuyu pipes byonse pi inkagete ngambike ngo indi tile babegete insini ni cyokanse ariyekero wane bose wa shooting but cyonse pi kigatigara ntobwate kya kwende iron nini ibintu biko beka ceiling bya how do we call them gypsum ceiling cyonse cyakete cyadenge gali goro na some pipes bintu biri byonse pi I don't think that ya nebe nyomba nebe kiri style ngima yonse jaya igebe kira assassini sana diri bale go shoot you they were shooting ba we fed kisemu kiri kitaraba complete yes ibintu byonse bye vinge kira mukwa gache nyomba no gero tokuruke plan a plan ne ye kworokia ama toboria ganeri kisimiti labda chiganeri mabati aganeri timba chiganeri timba chiro chigaisana lakini amabati taisana kaimwireta mabati bona yabuna akorora kana mabati ya muntu understand mabati ya yabuna ngomo jikorigereria mabati ya once karona aja maitenje bona buno muntu byongo kotebya singe njo na aborti nga mabati yanga ketharisa na mbaka bono nkabori bake manager ya Eric Omondi nabo uri tori na bwana ya huyu ekero nabo uri mabati yayo akaba na wasi but baadaye ekero nantu achitheria kabere tukachikubori bakateba mabati na hatigarete tuchiko yabakanira before manager yoyonde ya Eric ngana aborti mabati ina abuna wala temta kukushoni kidogo asinge jina wajenga ya very open akatema mabati nakoteki mabati na hatigarita yande baadaye lakini haitoko kuwa na baadaye inande baadaye akatema mabati nakatigarita oro arakuri lakini first of all baka nande bakoreki baka ne chibesa ngani ngoda yari chibesa all this manager akita sari anda akoteba ngoda yari ngechibesa chini ngoda yari chibesa chindi I meant to understand nyomberi kwikayari kwa gachwere security ebe kwororo ebintu ebinde byonsi bibikwanire bimanye gochicha lakini muna mwabirigetense muma etase bire biro nonche no nyambirigete because chingoko okay mbi are gocha nyombe etara erero na ende maybe asinge nyombe etara era that is why etara kono ndike bitaracha but in a nutshell ebinte bimo bwate information inga igobire duka gete ko sebira segete ora endo pick ko no I don't have first kwenye nali bintu bila chigasi kiri cyaye goja kiro cya rute ne company gete ya tours nero nja rute gas na karuna ne ko no bosi pandru mba chitororo I have their names and even their contacts abange babo bali bakurumwe bwata contacts cyabo bono ebinte biga kero byale goja yo byale goja at the site ase nyombe kwa gacho byaba and singe just to ko menya guest houses ntware kwa igento togena kero kioro singe njana sto koroki egento tu abekete kyo ka se guest I can remember ne gas tu abekete no bosi byaruete esa company ya tu asi atoete por buto kagento kagache tu ari korare guest house tukabeko lakini finally i shooting ya mwisho kero kwa rocho ya rego chiko kwa kanige tanda igoraria na rio muntu mono muito rio chete arafu na ne kweli gasi likaya tuchikarolekana gari bono chionsi pi ntuchite kwira na chochi back ibintu biri tukabitiga gari byonsi o contractor ya katabanga nabwata sago kyogacha ntutu we have to move out ibintu biri byonsi bi chingoko kiro kinchitega tia sa njia tega tasare igento kia tega to ne ndagera ye chingoko ya rengo almost 50 kgs ye chikimash tenga bichiko egura lakini akanyanga nyomba yabo tira ready ikapidi atebe ngasi just yo birabere akari na back acho koraki the once the house is complete imaye koja koletwa bila to se compound ime ya na ndi asali gatakire nga a fence gwese ngenje korora kananga na asali nge kidogo risk tara menyu na bantu sawa sawa nindo je chibicha chibiro go nyomba biroge bado no bire ikagere nyombi jago teba tereti that means imburangu tuwero ebirogo biria na ebirogo na roche birogo oro ebitanda kiarenge kamo nkaimo bigachete biro ebintu biri bya swete nyomba mari ebirogo biria igago tebanga ebirogo nabo uno monto ya contract senti chiko kendo oro ntwe ikotwa so akumia so komenya kidogo asetu arenge ngoranga kumia zini ngoranga chibesa cha sode kubura because I know the last chibesa chio muso chia rengo oro nchia bete kudron chikatumeruwe bundi au machimwari kwa kane guest house pa guest 3000 dituko ikontrali ndagara mukamenya amatwarenga ntu amenye toro ranga matuko atari make oyo mono erete
naende na matuko kadhaa maybe ga turigete ango mutinyo kabiri igarantio kana bayerete close to 100,000 njairete ese ngenjo nona ase twakiete Dominic oyo ari gutuira nero gututaria na tuirete ase iguriria ingari nene lakini ngakana nkarane chinyinge mono chigo chikoberoro hasina ase 60,000 nkamukari yaya nkarati togenda sakuru kwanga asina ari Capwheel ere murorongo bari gwakana 1,500 nkarange guchia buna bata na batari na inde nabo tu wakoranga abuno kopera buyake nabura agenda sana nyora vera risk abuno watu achita linge the cheapest nje na purify tese ngina idanga kwa tu achite 6,000 tukaringa tugenda sawa akatoreta gabu tukasoka. At what point ya igete mugo cha kubagana baono rochora bari bachire Meru na ende Faith urure Meru at what point igaikanga baono mugatabange project ye moyetige what happened so what happened I have that thing to hide because we were even struggling Karanga maybe the calls we are making go chikomekia sabaria Karanga chi calls cha recorded cha bere bako bari ko bwata some calls na ne Karanga abantu barenge with the manager Eric na ne manager yaye bakangu ba abuna buba ari ko twale ko gamba na babu na kunga yanga bono chi sa chi ni ba fere ko ba busy maybe they have done away with it. So from baadaye nitwache toikirase Karanga twabere shile kana ba pressure mbeka chifoisi ko have the reports kionze chikoro ngana kidako batevi ngobate we have a problem ngakitochi kwa gandaraika so from there chiba twalenge for use kwa cha soil kwera bono kurwa abu bagandi bada suggesting abono aba baruo to chirende ekero badanga baruo roro ngabate bitiga bago bacheka bakateba no mbago chanka ekero ngamba go chaka tiga bakore kitiga bagende bomero na bata tenga bagende bomuta go chaka who decided dinga bono baritiga bagende Meru na muntu kwanete nanche ne manager yo answer botwe Eric na ro decided dinga bono muruo kero muntu agende kero muntu agende so that it's rocking to be expensive ibagende bono abanero purify te bagende oro nero te bagende oro raka te bagende mati ngotengi ngibatachira ka atabaya te bagende ali asingi this place bado bino ali aketu na bakonyora bakoreke ande ochire go jaga aka purify bakagende oro so they had to 5,000 Meru your son uchire Meru Meru anga yamenyete so bo kadambi nyomba gosenga yajeta kame so mari buna bachieto oro kwanza litanga ninche na agrita mamumu abesimi mamumu abakadambi kana mwa kresi nkamatebya ngocha bali gateba tigabachire ndi magongu boyo bagacha bakagenda ororo so probably mtu aramenye to singi no tu amede ne kijaneke naliacha konyoro yokorwo ikona amanye that place so nkora chiaro menyororo ngora chiaro yo tutebeka chitaka kombo nyumba I don't think na nyumba komade maybe a friend tima dinga ga chitaka menya so boro bakadi na gwa the friend yo rago cho ya mu accommodate naro friend yo cho mu accommodate ne raba menya ko monero lengororo wa manyene ko monero na chitaka vera no yakagenda so away from the expense chimugorite materials mugatomera oseningo mugakoraki away from those expenses are there any other expenses yes kuna some other expenses chiare koba chiko tumeka kuna ntubona maite ejine chenyomba kwara nchiro twale gutumeka intu abanyene na turalia singa njongo kwa twalagera na twalie ndagera twali breakfast twali lunch twalagera ndagera marogoba and twaika twakanecho na sometimes intu abanyene na twachitali kilo muntu gachitene yanga yeme ondete yobwate yango maite ngobera twalenge ko choro ntu we thought we were coming so na bwato mwana bunera bwata mwana uyu na bwata takere ko chenje maybe nakakora ne chiyanga chinda akakora nanche also ni ngore de chiyanga kana te tunga gora na yanga yokobe kasengo jena yanga na chiside nero na bwata yoka na mwana ngo chiari mo ko okore sida ya yoko beko bochafu sangine nere ngokorarike ngokora ruanga chiyanga alafu rende ebintu bune ebigo na bitwale bakora alafu another thing also tochitu abirwe expenses bine chitwarure bona chie outside de kwende mangana ya yenyomba ko yari alafu bona nande we had some other mbali na contract ye yamo that is still more some other money chetumire ko chia sabantu bale ngororo bale ko tebanga tumire oyo agenda okorire maybe no wenkoro si warenge ogenda ko ruchianga lakini batebanga ngati yago ruchianga
akagenda akagorora kianga bakatuma kibesa kucyo kibesa kigatuma kucyoro aya musuko me bikara tuwachire igari tugutumika buna ne upa yatwirani kibesa ngiri ngutumika cyarenge kucyo kucyoro aya sometimes tuwachire twakaransire asarenge hotel tuwakana bali bakaransire in a meeting the money was being paid there na bachigwa kanu ororo chonspi mwagoride kisimi esimi chigorire chigorire mbagorire kisimi mbagorire tabantu kisimi initially ekero bachita ororo mbanyate nga mbagorire kisimi kwasa bantu bagorire kisimi noyo igomba how much ye chibaserenga cyo chikoste 31 chonsi piko seya ibere 31 gusi chonsi ibere 31 chonsi ibere 31 ko kisimi ibere choko cyagora nanche nengorire kisimi ya chibaserenga babo ekara rikyakete katabangorire kisimi nanche agachaka gore esimi yane eyemo iko 29000 iko bono kisimi chonsi pina bakirete gento bona roughly 60000 kisimi sato yeah akero kurigeri expense 1.6 million HVS chinke kwari asirichi expenses chinyika sana kwa kana mwarengo hoteli kura mwarengo singa kimbu agorre kisimi mwakorreki in all this story ntote benga mismanagement HVS because if there was mismanagement HVS you were part and parcel of it kegarna kwari gutuma HVS igondo tebe mismanagement HVS gose ne HVS chiere yani mwa piketi project ire too expensive HVS chikaba chinke okay let me tell you because again donkero tebe bono unura tebe nga mismanagement nini asenga njoncho injira teyo oroche na lego chabuna ya bono again donkero nje na lego authorize ke korekane baka unless by inform everything okay there was nothing I could be doing una na tebe kuno tebe nga bete chonsi beka go chiga igoto no nyina are kobo gona are gutumika bunenjira yo gwiti chibesa to the other place whereby na are go dictate njigento kende gyo tukekorekane bunandika igoti ngote banga ntu arenga mismanagement ngoko tebinde bada mismanagement it might be there ngoko tebinde na how it will come in you are not far from the truth igo gotebanga chibesa jina chi are gutumugo ya chiko ganda gochia kende nkeyo njina are go authorize kekoregasi buna bono kaka gwachira buna gwachira sinda wante birenga ngo konyo guchia sigete otewa nayo goraki nayo ko otenera sigete nayo ko chiba chigwetera sore chiche baka sore chiete kwangere line the same exercise kia gendere nayo bana kwa bowe this program take place ekero kwante bi kente program tingo gendera oganto buna kwante kutra kingo ba amwasa de botuyo that's what I would be doing yes so to gonte binga na ona arenge part of parcel asengencho inche igondororo ceremonial is ceremonial title have been given igweta sinde sengenjo de could not have but eso gonte bigochia nayo gon command sengenjo nayo o to direct where we are going to so the management might be there I can say true yes na butoko te bang it's very true because probably what I can say oroche buna bon the contractor oritu aete gas yali oetwe gas because ntuntu mbanyete we did not know any other person from there and on the when si tutomere besagaria nabantu tokotebe we don't know them when a contractor they know where the contractor is oyo kagere bono bwate bintu biria of which I'm doubting if you will get them aya enyomba ndio tu arosiri that's what we have exo tu agorire that's the money eli ali gwetera turumi nere ko to mugondo na nde some money chikarugo jase ikiru jase some contractor that's the money released from this line aya abantu mina management ngira abo maitoro asengencho nkorigere linga ntuwa manage tikoye gwe bintu free mbire bitu ko free how comes omuntu to kumutomera kibeza na ende etoke ngana ande ngukyara ko claim ngango dayari kibeza asinaro maite go sinyigo nasi to ikeranche nkaranga if I question so much na bunda rakane ngana ngochire don't outshine your master to outshine your master aya na achire okwangere buna kikina koro mufana bunaye third person oetwe contract na bokoranga te where the money was bumped to let us not hide around the money was pumped to that project evundi omonyene oyorengete contractor we don't know how many workers because as to ba meta kuyugo chima didn't to kurumoro rongo we could not make it every day to go that place yes. So from there I think
nabongo cha kucheza mo sema management nabongo tebanga na bora tukinga you are not far from the route na kinate beranga insachinde unabona kwa twaikase otebenga nawe na atumikire unanche ngweta kibera kire gweta gojaga watebi tomago chia sali it's a ceremonial title have been given but I could not tingo kana gento kina tebi gasego tumajibesa kuchi despite ira jara gwetera gai na ndi tije kutumika against bona unajibesa chiaga ndabu nango tebi ngagenda kuchia tumajibesa kuchigari okay omobundi kende nkyo nyale go authorize kende yese korekane bona ale gotebe una abantu baria lakini ago tebelinga you cannot outshine your master kibasi kigara cyara basoka nabaja bwendere torike guseme biorike nga rero erikyo mondi na ndebi natoma 50,000 ukiase contractor chiagento gete. If we ask you today oba accountable for the money you send to people either chifundi and mwaka ntoteri anywhere no bwate chibesa ora tebinga ase chibesa na tebe tukunto chonse pia karangu wake tota yane ikigocha chibesa gete sam nimbwate there is some Jones nimbwate some records nimbwate sana ase transaction chia ko ganda chi nyingi nimbwate kwenye tinda akora nimbwate some transaction syndicate nimbwate some transaction syndicate nimdikete na inchiro ndikete some transactions na nkworo kichire through M-Pesa lakini tori no ligete chance nchirikete lakini I think it is somewhere I don't right lakini ndikete chi nyingi na chimbwate na kingote biranga mise management probably sigwa kwa na alia ngene back kwenye ntaji kweba twatebi wo muntu ofekirwe gasia mutumire chibesa chingana iga we don't know how many workers were there chibesa auria workers bako egu ntuntu chimanye ntumadinga workers barenga and how much they were being paid igobono era ago tabanga tumajibesa workers ngokora baregasi igasi kiti yakorekanire na aretirike ntugete na I don't know how the price is because we were new there so I don't know anything so probably if there is management because origa are gwake sabu work na gotebia abantu ngatumajibesa bare ko siet era manyata are gonsaba besa direct kuru asindi paka itere aserik na erik 8 antebi erik antebi gose manager ya yantebi you ba werki umanye gutumajibesa gucha so gutumaga lakini nchero manyata are gontebi ngoreki moto umezibesa unless he nyoro about right which means igona ale ko ba ordered what to do abantu komenya bari nyumba bamanye gukora tari twense tukorete chinyumba monto nabo gukorera umwe bedroom onye tirigotu kwarara and then from there wacha gukora ngora ngiakora Faith Katambi no mwaka wa batamenyetie se nyumba ya gachitu okay again tubono kiragere nyumba ilianja ya gachitu that think what is there that place nyumba ilibu nerengi njiri asari kwanya roche bantu mbarange mbaraso akomenyoro tuhakanete ndio asaria mundu nogurire nyumba ya gachiru it's okay lakini asaria osokorora nga asokomenya none choti ya kwetera be kumari ibintu bye chichombirure lakini choti rakora kitera rosigo echo buneta yaria tukunyara komenya echo etayo ata asari natakere fencing none chingoko chiriro chiache chiomanya na atwete ko atukuru mundu rwe chingoko rukite chichara kanta sebicha igo chiache torore kanyanga stayo kiratigo omanya na kare na chiro chura kanya gatige ndagara chingoko iye mintinga asari taringe sakiwa ibintu biraga chikende gyonse igarenge asara open na asari taramenyira bintu buya nande mbade bitanga nginya unjiro kuringana nanko igo igo no nyumu oye munyomberi yare koera Faith tare komenyo nyomberi yare ko chakoera nande ebe fence buya na bale ko soha komenya mali na inde one thing first ekero batebe tulitangani what did we the information we got from Eric ebiko batebe tenga inko igorera bali baigore bamu sosie nyomba and then bamu igorera biasara that's what it was spoken bamu igorera biasara na probably bagorera ne kijana oyole bwana yake mangana yesi ye kwende pikipiki era mekere na anakuba business lyo gandeze kasinga which has not yet happened igonga na hobare cha komenyoro because na bacha komenya ko bangana sawa na hobare ko soime bamenya naje kware ngoro nkwamanye the cost of materials maybe una mwali kugura hari mathematics chiko vary per place. Don't you think 1.6 million wocha kura jarenge project ya Yonsipi Katambi gurwe biasara mumurago gurwe pigi nini do you thinking a 1.6 million ichimwa changete because what abanga roughly cha changete 1.6 million wocha kura jarenge the entire project chiro chuchi ne chiari gocha gukora
Buna kugesi according to my own guesswork because I don't know how much yaja cost, but I'm guessing it could not be doing that one. Njale chako sana. Kulingana vile hali inaonekana njale chako sana. Yeah. Okay, ane anko no gusi Faith no ara mumura merwa karakari gukura ngenchara ya mukorire. The fate of the project. What is the way forward? So what I can say actually kaka, that's why uliona ni na aliko kurigia na kurigetie. It's very true na kurigetie. Iko na chite kurigere litangani. My question is I think enjo on one I've been with this thing na ndina kebogo iri mono boto bonge mono sana. I've carried it from upper ground mpaka stuachire. Na ikire na tuare question marks as we were told o yagende bagenda ali na gochia. Bono kanyoranga if we are making some calls, these guys are not picking the calls. How can we know actually what's taking place? We don't have the title deed. No, yeah, actually, but it was not given. Here, I take back to the first of all, okay. Social media, back to the Sarah. That's Betty Mall shelters. Njay na guchioro kabero. Muna yaida na guchia salia back yaga na guchia salia. Inja babono muna tutaje rusioro katabanga kia tabenga have held there back further notes. Into again bono kando. This they have gone to Meru and have come here. We are not in Nairobi now. Inja make inkoba matuka mang don't pick our calls in kaswa koba na was. All this issue ina mnyoketenga kora. Una tuachire guchiaiga. Iyo kuchokotoka nga yabeire hosa. Because bintu bya better contributed ntobuga atikende yonse. Ntobuga atikende kende yonse. Aya eto diti ntoje buga atikoboka. Nkingo tebya abantu nge project this way the money was pumped to ntobuga ati nombe sende yonse. Nkinda ache ko tebya abantu both from both families. Kurugaiga and from Faith's place. They know nche na lengororo. Nkingo cha kobatebya nga ye daito ditire. Nkingo batebya none bintu bibya rekoro kana bigo furash se bigo tomugo cha gari ntobuga atikende yonse toche na kiroki gaiga. Nkingo tebya abantu inkaba maswali yakansumbuga ikabidi I go back. Nabatebya abakorumeru bache babere Faith no muhakoye. Bache Nairobi because na bonsa brabdi ndabeti nyegunche buye komanyene. Ekero nabatebya bache kuruwaria baika gijana gatebe ngatabuga atibesa agochera. Boss mungu mwawa gatebe mbure ya ture nyinge tigatoligia ngo nchira ngo kwanza ndabiti nankonyora ari kibesa kijana ki nankonyora ari kibesa agochera. Aya baadaye ekatoka ngatabuga atibesa umungu no ya gatomo mnyeroko yogocha. Kero nacha Nairobi gachitaka ikachinza chierete. Tunachiacha chierete kidogo nkamuganyira Nairobi town. Senje kuru mururongo najinga tikamuganyira togende direct kuyu kuchikubolia abantu bali. Ntwaika na ikabona ali Nairobi kigema iga na kumopiki kurwanda kwagenda baka kuyu service ire ya mugondo atonereti. Bali batonereti. Ntwaikoro kubaboli nga I've come here natakiri kwasa litangani manyama ngana yitaito date. Abantu bakombori timbuga tikende yonto yoko ngantu agoritega. Litanga naende bintu gende kubwati baadaye tomanyete materials kirichi ariko ruukinde cyonse bigita gese mabokaito nga how safe are they. Kirabayigu wonga na bate bingenje yo bakabate babone ngento turanya goko daito date. Mbaru daito date tolenje na Faithiga. Kirabatwa nkamako babori bintebiga nga kitogo chikobinyoro umuntu naro yo ba SEO yo koni muri mali agatebanga yaya igotakire tochito barangiri na meeting bari bonse mumanye bintu byese birabe bikubeku ina neutral place izinde byagwe namba yaye koma tebya you sure byonse bire gateba ntochito koni famwa ya baadaye umuntu yo okoni gari oyo ni tiwole mo bona tukune kubori bintu baka bona paka ngamwa cresim bona ikirese contract uri uri ko gambori waite bintu biria nowadays is not picking the call. Ayabune anko no manyita abana aba ya mono mamenyarete kwa kwari wancho buri mubuguru kikuyu mutare gucha gusima buri. Okay mbuyo kombori ya kaka nainde ekero twaikete twale go decide nganga yibago chikobanga yo chikoba twale ngenje tukaba Eric emancha yaye no mongwana bakuru ku Dominic. Una twaikari ya twakaransite togo decide nga yido go chikogora tinki twakaransite asakunga Texas
Gikuyu ntwaika togo suggest nchenga prefer ebirenge bya nbya bwate nga tukora sao nga prefer nga bena ni agusia tukoro kule manga na gusia ange gochia maybe darachambiri mwembe anywhere within gusia la kana nga nanya wale na abaga yasi no ne biasara barakore nkabarwe birengere ebyo ebirengere abantu abonsi pi bakabinkani onerki one manchaye na muntu ku Dominic bakatabanga aga abantu probably bali ba moleta de shida digribi isya kuchikomoikera ekogera inkanyora nga banyengeire singenyo jena tagetenga bagorerwanga asenge nchabana abuna barigo barabake ake baraga ni consultation kurwa sa abantu bako ba advice ni one way or the other nakinaga ni letibo ikase bagwikerura isi ekora mbara kikukina mono bari amenyare batebirenga muise kugora oyo mugosere ta kumwikira bu. Yes, that's what they said. Faith yorure Nairobi okira igo ngaro ta gwikira hona abuo liswa na walira abu but rende na isia sengi kiriba kwante kinsejo na kiki ba kwante exactly njeti niko menda kene kenzo sendusi na kiki ba kwante nga na kyonga na baba nyore ba komorere shida kara ikiremega bachiko morere shida na nche bone kiro na nyote nga na atika irenje buyeka igapidi nganchirane sengi njo nege ntoto ko chikorora kananza jibona ujinga ngo konyu tori tije tiko challenge them ona rute maoni ane kananya banyengeire na chinga koraki ikapidi nganchirane na njenga hake sabu nga probably maybe asenge njo maybe these people Nairobi bamenyete na maybe na ile ababere rice na probu gochi koikera egasi yegenderere maybe barole ngane punishment goja butia ikapidi nyancenga koraki nganchirana nga lete mo what they do probably na ko batebya maybe ngarenge ngana obara sokora barole nga ya beirale maybe ba korage ndike successful nanchenga gwatokera wegera nakwana no mugako Faith Mambi ante binge kare taito didie ko yibutari aware magani nayo maana oino wolimo narawe ya narawe mpaka mamomu no mwaboyo igane roro narawe nga taito didi ko yuyarenge kurgoro na tebiri yes na bete toro wana ere buwangete kocha yes nere nere ebinte byose kara biko korwa Faith ngo baringe briefed bia BBH expense maybe barangeri go bataya buchi bese chino rero yani egentongere gereka mwakore project mukomera na magoroba mwakore postmortem Faith no mugako ngo baikaransi mwarenga magoroba batenga rero twakorrega so that muko na gusuka babe inform igagara bano ngo boli mugako ondenga njigagi kimanyeti kende pi omuntu manyete maybe nanko igagara na robwa de line yesi so bono igetongo gotebie ke moritangani goikango brief matenko erese because nko understand ndenge toke umuntu manyete mwana oyo igoto murusiti asarenge Nyandarua ndato ko brief ono ekero twa murusia no goja tata ketekorwaro one thing because it took a long time kitambacho ya kire instant yegendere the bado regarding Nyandarua that's a fact no ine kero toka na bado turuete ga mangana ndokie citizen bwango ndokiete mukachaka mukaja mukakomotebunga toka ndezi tukogete citizen amangana yubado unagende they was spirit it did not come to this place it is me igaje ngo cha baadaye nande umuntu akone ku brief noyo nero kwa sababu zaidi brief nga chibasa ketengo tumukira kuchasegete chibasa ketengo tumukira kuchasegete tuli pamoja na umuntu ku Dominic chibasa chiachira segete ngo bani nge briefed bon jane ke yoiga mwaka o Faith asarenge Nyandarua asarenge ororo nono kurutata ketekorwa it is me na tebete ngatigachi because you don't understanding akizora abeto kolege ndege onyore nga sachinde tayo tujumye ko ntomorete tega nkuru bumerwa rwete ngakitoko moreta rege jana ke yaito ke tayo mega asinge njongo mama ite tu amede ke jana ke akama konyo musubati we ihonku nyete ko tokobera komone komone nkamanya kumurangeria akamutomere fea ngabatebye ngo tingo tomera andu mwana ori fea achikurwari nkamutomera fea kwa sali tangane tachi gocha nande immediately ikapidi mo force ikana murangiriti paka when the account was being opened to open I think it was on a Saturday inko nga sa state raji kwera aike kapla account chikwe guruli to di monto yomo inka mutumira kamera chibe sanga mate inchubwango motoke muri babiramo that's nothing to wide motoke muri barenga babiramo
tuli no mungino mwabona boy inka mwakira baka mukijone yo ntuko mwakira simi yenga mwana tatake tikocha toka mwakira simi I don't know what was kijya mubwata sarenga ali usekonyaga na bino mono ntuwa mutema paka akatachye tikocha akacha gocha ocho nyorire na kiyogo kya anyorire tukuri kunona agali nango kote hono after that abutu akote nginje ibaga gajo ikabono gaji to nyorire baadaye that process aya already obuli mudayari kwenye bwali kirwe lietalia fitu byeka ekero toika agali asemesa tumatinga nkwa lengo hapo aya ekero toika asemesa alia na lyo litalia so mwelimo na lincho manyene nanda banga likoyo. It's me who said that before them. Baka mango cha commentary dalia. Liye kijaneke. Likagenda bakaira ni alina kuchi ofisi mahali bakajigo print baadaye. Baka makuri print baadaye. Bono gajite baadaye toko na kumusukuma gocha. Bono de toko musukuma gocha liye kwikira gaiga agasako ko kikuja kwikira amanganande. Tojirende. Na kika kwikira amanganande nabona ande urusajina amangana uramoe kosi kijana ni wetu hapa tunamjua. Chiti hatumjui. Nabora muamanganande then probably things would not go the way you wanted. That's what I'm telling you. Up the parents are here. Lastly, kokora toguchi. Eric Omondi na gotegererete. Kegera whatever 1.6 million kunyarekana ngoro njari gukora project yiyo. Yes. Ajibuni yanko nayo kuarenge the engine of the project. In a very brief way. Kuga ni kwa nkuruki. Uko ni kuwa nese bose bono iganche omonyene bunangu kuwa na unande nsiga iga. Asinga njo think I've carried the weight ya manganaya even than themselves or baro even than fate than another person. Eko ni kuwa nenoko. That place iliye yaga ya saria abe complete. Ekera be complete nyombelia all the materials kirichia betu kuchiaria ntuma yezi chiarwete chikore gasi nande chikere the honor oyore fate singe ncho abantu kero bari kurwe minto byabo igo bari kurwe minto ba emeti kuchikwa tarinje bari kwa tari musacho we bari kwa Wilfred abantu bari kwa fate. That's the honor of everything. Bimo ikere buna abantu babwante ko bari gutuma besa mbaroche mwako emuntu batatu kutumira fate mwako ye gagocha in asenga kino mwako yore but they were intending to help, it is fate nero orenga affected. Igo binte bibimo ikere bilibya byabete byonse bibimo ikere enyomberia materials nkire chiarwe twororo kitarakora gasi buno che bamba batimbanje ndenga naro baadaye anyomberia mume kwigoro buna bono iga the moment tukokwa na iga enyomberia seri gurase ya renge mari ngonye birogo bilibikare mari amacha soire ngakie nesi sori yembura amacha soire mari ntoko nyara go access yo muntu e contractor ya renge garia nereka bwate ibungo no even ourselves we cannot access that house aturuga atogende bono kanaye gutura singo kanesiko. I've tried to call even the contractor himself saa hii bono uchire underground tari go pick my calls enyomberie ebwa enyomberie koru ekere nyomba ya koru completely ya birenga bantu komenya bareme ebe conducive aso muntu yanyare komenya aya no komenya kwa yo kobera ga that place na kiago chikomenya ororo kiago chigokora asenge njira bora iro komenya guoko chencho omo chionyo beke garia amenya ororo without doing anything asenge njo seems ebya hara bibya bete ngoja kogwena ya renge ngoja kobikora rengo ororo no uri aye pikipi itikuli okay lakini wono ngonya oroje nyombeli ya eri and they have done with it ngakibara chikobere nyombeli bosa komenya ororo just without it's better yale koba gojino ninka aberenka ara atwale kendara ganya gokororo aseka that place biharambi ya gokororo no komenya tubosa you change the house obeke gari according to me sio mbaya baria de eke mosunte orenga somo chioyo still nabokoreka naro no still ororo asengencho the only kwa concentrated kwa nyomba that place maybe properly through social media lakini the darkness in this place still remains the same if I'm not wrong when I go see that segete omuranya bere sengete ngokwana asengenjo they were concentrated in that place lakini this place which hiyo ndio litina lyo mochima abantu barwete bonse barwete megaiga you can see how it is so garia the impact
haijaleta impact kwa hii familia. Still darkness in this family. Ugutenya na kuria bado nkoro aleta impact yende yonse. Nakyo tebiranga yende singe bagite kwagacha. Itamariso yende singe bangingirite chinguru. Na baba nyombe yere amachi ngutware ime ebintu biri bimanyekane biri byarenge byonse bibyarwetu we are they na ndete ona olio byarete meant kokonya bimoikerero monyene. That's what I can say. Thank you. Pesa mtazamaji, tuko na Faith Kadhambi hapa. Faith amekula mpaka ako sawa. Haya. Ni nini inaendelea? Mbona umetoroka kwako mahali ulijengewa? Nilitoka hapa kwa sababu kuna mtaarifa vibaya. Kwa sababu tukufanya kitu chochote. Huko mahali umejengewa Kikuyu nyumba mpya, mbona hujaishi huko? Huko nilitoka huko, lakini nyumba ilikuwa imejengwa. Lakini hapa juu hakukuwa kumeimarishwa mabati. Na hapa ndani. Lakini kuna vitu ilikuwa ndani kama kitanda, mattress, na hicho vitu vingine na viti. Hata tukamaliza hata kuku nilipewa. Na hicho vitu vingine. Lakini wakachukua wakati walipeleka wapi. Kwa hivyo mimi tukatoka hapo tu tulikuwa na anko, lakini anko anaeleza. Tukaenda. Sasa mimi mahali nilikuwa nakaa nuko nyumbani Meru. Mimi sijawahi kuwaulizia kama nyumba imejaa ama haijajaa mimi sijui. Lakini anko akijaribu kuwapigia simu haiendi. Sasa mimi sijui nitawaelezea namna gani, lakini mimi sijawahi rudi huko nione nyumba imekaa kama imezaa ama haijazaa mimi sijui. Sasa vitu yako uelewi mahali ziko? Mimi sijui. Mimi sijui mahali ziko. Mpaka mtu mwingine sijawahi ona kila kitu. Nani alikwambia uende Meru nyumbani? Nani alikwambia uende Meru nyumbani? Huko nyumbani. Nani alikwambia uende nyumbani kupumzika Meru? Mimi nilisema niende nyumbani kusalimia wazazi. Sasa ndio tumekaa Nairobi, yani tumekaa Nairobi mara mingi. Hakuna mtu anatupigia simu atuambie tufanye hivi. Sasa tumechoka kukaa Nairobi. Nyumbani kulipa. Wajua tumelipa nyumba mara mingi, tunamaliza pesa. Hata pesa hakuna hata kidogo. Hata mimi sina. Kwa tunalipa nyumba. Pesa unajua vile zilikuwa zinatumiwa? Yaani vile mlikuwa mnanunua vitu. Pesa ilikuwa inatuma kwa reni ama kwa banki, tunaenda tunatoa huko, lakini kwa banki hakuna pesa. Nani alikula pesa ya banki kama hakuna? Lakini kuna pesa tulitoa ikaenda kujengewa nyumba huko. Tulikuwa tunatoa kwa banki. Hicho chingine tunatoa tunalipa nyumba. Sasa maoni yako ni gani? Ile nyumba utarudi huko ni nini inaendelea? Ile nyumba yako ya huko mahali ulijengewa. Shida iko wapi sasa? Wewe unaona shida iko wapi? Unajua shida ni nini? Sasa huyu mwenye tusimamisha. Afadhali hakuja afanye nini? Atuchende kama ni nyumba isha kabisa, nifunguliwe niingie kama ni vitu. Walete vitu yote yenye nilipewa. Ndio maana niingie kwa nyumba niendelea na kazi yangu. Hata ndio maana tumekaa hivi hakuna mtu anakuja. So vile uko hivi, uko na pesa ngapi yenye imebaki kwako? Sina pesa sina pesa. Hata shilingi moja hivi? Hata shilingi moja mimi sina pesa. Hata kwa banki hakuna. Hii akaunti mlifungua yeye na wewe imeandikwa majina yenu. Umewahi angalia hiyo akaunti uone kama pesa iko ama nani alitoa? Lakini niruhusia yangu akaniambia hakuna pesa kwa banki hata. Hiyo ya banki nani alitoa? Kwa sababu jina yako iko hapo, lazima uandike chini ndio pesa itolewe. Najua mimi lakini yangu alikuwa anaambia tuende tukatoe pesa, tulikuwa tunaenda na huyu yangu. Yeye ndiye alikuwa ananiambia. Tunaenda tunatoa na yeye. Mimi nampea lakini mimi sichukuangi. Yeye ndiye anachukua yeye ndiye anajua venye alikuwa anafanya nacho. Kama ni kwa nyumba ama anatumania huko. Lakini yangu ndio tulikuwa tunaenda kutoa na yeye. Nampatia. Okay. We, mwancho murigereria ngote amaturi kurigeri Kiomondi, Sento Monyore.
nere tugukorwa sensemo yae ng'aki amang'anare nataka nkore lakini the mother in law to Faith ndenga yani musogenda kwaniti bono ngwe korera nsa bono ya bidiri mo eribaga nera kwa nari aro moyo yeime erinde ritomanye komanya ng'aki mungi nani chaka samarita bantu bare bakwibire alafu totebi ng'aki gekari asa marieta ngoro kuro isinyambe kinyarige nabo yabete mo gusugurikere nkeye mpaka tugaikira tukanda Nairobi kero twakore sabari gochi Nairobi buna mwatotebeti toiko na igete nkabankuru arase gari ime kero twaenda aliese twatakire gochi gosoa ngatoka ndo morwaire lakini rende nabo endugu ya minto na Faith babete bagukwana kwani hapa yane rende nje nkabo morwaire na bororo ntwa nabutange amatukabere nkamanya koteburende ngacha gusinga bekwegari ngatebia ngo ya minte ye iga ngabona nayo rabe kokobase amang'ana yanga sengencho wano ndetayo naye twachagete gente gekomo egero sugurikira amang'ana ya paka nyasa arore njira ko nyabeka paka sago ikira saba ba gendete gutubwatisi nje naika kaga igabuna bambegete gari lakini elikyo mondi natebanga etagere Faith arore rwasa konyore rubure morogoro agacheru abanyoru bure mo agacheru ne nyombororo kiagera tagocha gusia igo konye bado tera balinde konye besa njira toka buya lakini konye chiaraso asoire chiabeire 80 ekero na rweto chiarengi milioni 8.7 bono 800,000 ngacha rende na ekero na rweto no konye chiaikeire ngacha gusiga lakini rende simie mwabori na bole ti Faith tabwate sin na incheri yane yari kuna kulima mware ko ngakira ndi mwanyore limete ngamotebi gake na njeti mbwate simi na bonda ike kali mutaito ko ndigirende monyore ngande mutecha na tebeterende ngarete rwesimi ngacha gusiga buna na chiro bo maene umwana o Faith buna achite ngayane ninche mwana oyone ninche morerete igento kagera togenda kubwatira nendugu ya minto no mogako ne tayari no are segente ke nande nagendete kubaire ni ngambu yamona asai mogendete gokora omwana oyo igochime tari igento kagera te anko anka ani oyo iga momuro minta ko soanana omwana oyo iga birangera libiaye ani tokona takobeka binto buya bibere omwana na enderende nche buno mongi na bwie nkankwa gatenke kiagera omongi na kwaga chenka yaye na mago kabire tagutagura ekero Faith nyasaro chengana bakobere nkeye ekera achete na roche sida bwate bakeyo gotaigwa bore mabuo gotaigwa ngatema nkomwegera paka bono igana mutobe kwa moninche nkobogorio musigoye igona bonche ntagete ng'omwana oyo abera asenkeye kiagera kurumwa atigete noe na abana bagariri na kweto mugano mbaraenda sukuru na ende goikira igesite ije sukuru omaete na bero igona enda ngasabali baga bakwenda diria bali mubebire nande babasere nande nagenda nabasoro igonga na bonde na Faith amo abera asenkeye nsachinde yao nigu agore rubore ma anda akasara agore rugose agachirunga akuna sida muntu teyo ntunya sa togosasima waba Israeli muntu teyo rabwati omuntu mono na nekenyorokero okerigerete nabo kira amanya ng'aki ringana riri abete na riri agera yacha asenkeje igari kare koreta nonye na no mosunti masabiki nara gotegererete aria kwana ngubu no mongi na bwo mojibono masabiki nara gotegererete batanga mamu wa Faith yango tora igunki agukwana bono sie kangi kesi kwana bono ng'aki gwete bono nche ntagete nyomba eriere ekere nyomba ya erire na Faith no yo bwenke muna mwagendete kumusugurikira itang'ani nkubaire ni ng'ambu yamona asai mogendete gokora mogendere gokora paketa ikayo moiso na kamura arore ng'a Faith igari ng'are mugako eta gocha komenya ororo nabo mugotware birengera libio gochenjia asari omaete nyasaye re gakobuna ne birecha byakira chinyencho anyore ru ase ang'ega alafu asari yao nigwa anyore ru asanga agacheru gosagacheru nkaga lakini biashara biro bitigare ko bo no ene okomina kori kwaye abe aigore ru asa akominera na biashara binde bibe kwororo egero bugima bwaje nere bochenji arenda abantu abanyasamo ire kiagera abana abwate bono igamba tataba muraboka nayo abantu mari bakuboringa Faith yarabera nka
ubugima bwaye nga kiburabe ikiagira umuntu bagosaine nero ari kinyura. Hakuna shida. Hiyo itaisha. Ayinko erale no yinonya no yo mogoserete. Nere na bensa chindora nyoro otakirenga okwabira kobe. Ani tosabira na mabira mangana igetariri yarorekanire. Itariri yarorekanire. Ikukwabira na gogo chikobana ko babwango iga mangana itaret. Okay. Toiranira nebuna tu arenge. Thank you. Asengencho na ende mbabwate ikeginga igabono ngakibara kore babe ko bisa mono bajaka gotobwati ande to baetase bakori kenga nesa ni moto kori na. Haya. Kaka njeti mbwati sei mongino kwanire mwaye. Anyway. Korigeri kiomoni ko manyorande erinde toigwere nga kya kwana kurensema yaye lakini ntamunyoreti bado nabongo bate. Alafu igen tonkere nalinga go kwana neba. Yes. Bone kera nyore to bokonyi. Na igwete na roche ngo na korigeri na renge buna akonyirwe getanda etangie binto bosi nini na ruguru na akonyire. Ne project itirie chingo ko rio ruete nere ngo mwire ne imbuya mono na baba ruete bibionsi. Omaete chingo ko chirende bu ya chingo ko chiria igo chikorete genteke nene bo. Nabo chiko mentekana orio chirete igachireta asengencha satarengo. Lakini ndeke mwagenderero nyamo ko bwatiringa ne riori atachikane tenga tari koru. Chise gocha na chiro china ibo chiko musuguma na ende chirete kende. Igo bone binto biriga kyoyo irete oyo kagachete na ereti gairani biso asali no nyomba tera era bantu ngo tora barorogo mabuna nje na torete ntakore tinyombaga ngaswaime ne family nyombeta ereti nkanya konye suguma bake kaera biso magu alafu pe efeitio monyene nera swaime anko yaye no arangaro rasara ngagu anakomoroto ebinto biribiche bisoime mbiruha. Yes ndugu. Nzuri. Habari ya jioni. Salama. Mimi naitwa Rogers Kakasungura. Mimi nafanya sana stories za mtandao kutoka Kisii. Za mtandao sana. Kuna story tulifanya ya kwanza. Ya Faith Kadambi even before Citizen wafanya sisi ndio tulifanya wa kwanza. Sasa kuna mambo imetokea hapa nikaona ni vizuri nikutafute. So that maybe ukiona story mahali useme na hama jamaa si wangenitafuta bwana. So Faith wamenitafuta na anko yake. Na pia na bwana yake. So yeye ndiye ametupea namba akatuambia wewe ndio ulikuwa contractor wa hiyo project. So maybe tulitaka kujua what really happened to the project. Shida ilikuwa wapi? Shida ilikuwa pesa. Yeah, I was not paid my balance. So na vitu zilibaki I had to store them somewhere. Unaweza nikubalia ni rekodi? Nasiongea na jamaa mwingine sahi. Huyo ni wa channel nyingine pia basi. Sasa hii recording yenu si sasa hata ina boss. Iko hivyo, it is that way. Pole, ni peke yake tuna shida. Pesa ndio shida. Sasa kama kungekuwa na kama angelipa. Mimi sina issue. Hata ningewamalizia tu nyumba yao vizuri. There's a big balance there ambao sijalipwa. Balance kama ya pesa ngapi? Kitu 174k. 174k. Ya zile okay, hiyo kazi imechanganyana. Kuna kazi imefanyika haijalipwa. Na haijaisha, unaona? Haijalipwa hata coin na haijaisha. So there is a percentage yenye imefanywa, si ndio? Kuna kazi yenye imefanywa kabisa. Yes. Na haijalipwa chochote. Ya, kuna madeni mpaka za jamaa watinga. Kuna madeni. Angua anasema kuna pesa alikuwa anaambiwa ati hii tumia contractor anatuma. Hii tumia sijui anatuma. Alikuwa anatuma. Nayo mimi siku na zile hesabu nilikuwa nimewapatia. Nimepatia mwenye alikuwa amenipea kazi Yeah. Kwa hivyo hata kama walikutumia pesa bado haijatosha ile pesa ulifanyia kazi. Bado. Kuna watu wananidai hapo bwana, hata mpaka sasa hivi kuna mafundi zaidi hapa. Kuna swali ningependa kukuuliza, angekuwa anasema kuna mabati imebaki somewhere.
ya kumaliza hiyo nyumba, ni kweli? Ingepigwa na nani kama hakuna pesa? Mabati iko, ingepigwa na nani kama hakuna pesa ya kulipa mwenye anapiga? Na hivi unapiga mtu mwenye amekupea kazi ni kuhepa tu, anakuhepa. Anaacha amekupanga hapo, amekudanganya, ameenda. So what is that now? Ni between timu yote nani alikupea kazi specific? Mwenye tuliongea naye ni Rico Mondi. Yeye ndiye alikuita kwa kazi. Yeye ndiye aliniita kwa kazi Umaimufikia umuulize Eric na hii kazi ulinipatia bado sijalipa sana. Mara mingi na achukui simu, so mimi I had to withdraw. Mimi kujitoa tu. Singeweza kuproceed na madeni mimi. So that they pay. Sina kuna lingine mimi naweza fanya with that project. Na kuna vitu walipewa. Ni wewe uko nazo ama kuna donations ziko huko tu kwa store pamoja na materials zenye zilikuwa zimebaki. So wewe ukilipwa pesa yako you have no problem at all. Mimi sina shida, wanawalipa storage hizo materials sababu ziko kwa wenyewe. Haya, pia zinalipiwa rent. No problem. Pia hizo materials zinalipiwa rent. Ati? Hizo materials mahali ziko pia zinalipiwa rent. Zinalipiwa rent. Ilikuwa ni store ya kukomboa So apart from hiyo deni iko ndani, how much imebaki kabisa kumaliza hiyo project mahali imefika? Labor. Kipesa. Si pesa mingi, ni kitu kama 220k. 220k. Wanasema pesa imeisha. Sasa hii project unaona ikiisha kweli? Sasa hiyo hiyo siwezi ongea sana. Sasa kama imeisha na project ijaisha, what will happen? Anyway, a message to Eric Omondi. Mingi sana. Mwambie tu. Ongelesha Eric Omondi kama utampata kwa sababu hata sisi tunamtafuta. Sawa. Asante Anton. Okay. Mwanchomorigereria oya akoro kwa Anthony Kimari nere contractor ekorosia enyomberi ya Faith Kadambi oiwete otebire ebintu bya Faith Kadambi biro bimbisireti nero bibwate every under his custody, they are safe, zimewekwa vizuri, lakini kuna rent zinalipiwa every month mahali zimewekwa. So hiyo rent ndio hatujui ni pesa ngapi. Amesema yeye hana shida kumaliza hiyo nyumba, shida hajapatiwa pesa. Na umesikia akisema amounting to 220,000. Alafu ankuwa anasema kuna pesa alikuwa anaambiwa atumie contractor. Sasa hapa hatuelewi, hapa ni kizungu mkuti. Acha tujaribu tuone kama tutampata Eric Omondi, alafu bas ndio tuone mambo kutaenda vipi. Okay, sasa thank you for accepting. Tulienda kufanya historia hawa majamaa na wanasema kwamba they are in darkness. Eric Omondi hachukui simu, wewe hujukui simu, so hawajui kenye kinaendelea. Nikuulize. You are a journalist. Yes. Day to business schedule. Don't call me in the morning, you call me at saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8. But we have other projects to do. Yes. You honestly know that this is is not a one person project. I know. Any project tunafanyia face, tunafanyia mwingine. So we have to commit ourselves to different people each and every day. Na pia ukumbuke pia sisi tuko na biashara zetu na familia. Yes. Watu wengi nipigie simu kila saa expect nishike simu. Whatever you asking me, after. So maneno ya kushika simu, nimesema nimekujibu. Yes. So the way forward on this project, kwa sababu wanasema they don't know what is going on behalf of Eric Omondi, unaweza sema nini? Let me ask you. They don't know what is going on. Whatever is going on is this. Yes. And tulinunua shamba. Wakachukua shamba. Wakachukua title juzi. Yes. Nakwambia walichukua title deed. Waliniambia wako nayo hata. Walikujia mpaka Nairobi. Walikujia mpaka Nairobi. Baadhi hapo wako na shamba. Yes. Wao wakakwambia nyumba tulijenga.
Lakini haikuisha, haijaisha bado. Wameenda wakaiona, walienda lini wakaiona? Waliniambia the last time walikuwa huko imekuwa like some weeks. Went to Meru before we told Faith to go to Meru, ndio? Yes. Haya, project imeisha, nyumba ilikuwa mabaki mapande ya jikoni kidogo na ikaisha. Kabisa. Na nyumba iko hapo. Vitu ziko hapo zimewekwa kwa storage. Yes. Hao wenyewe tuliambia Faith rudi kwa mama yako kidogo. But you can also talk to your parents. Umekujengea nyumba hata wazazi wako hujawaona. Yes. Enda nyumbani, umepigwa, talk to your mother. Ukimwambia atakuja mama muone niko na nyumba wapi? Ukikuyu. No. Akaenda mbele akasema mama yake kwao. Yes. Anataka kukaa huko. Anataka kwenda Kisii. Yes. Akona kesi Kisii. Please note that all this your faith ananiambia ni hapa yake, faith aongeaje. Yes. Na bwana yake. Please aliongea mimi ananiambia, huyu mzee wangu pia sometimes ananipiganga. Namwambia pole, hiyo tutaongea na yeye kidogo juu hatujui. Hata tofauti yako kwa nyumba. So the one they have house, they have their title deed. But they are not in their house. Yes. Ukiwa na nyumba yangu bado hata unafanya Kisii. Tunaenda naanza kuishi. Yes. Nyumba iko na viti. Angekuwa msaya akifika kwa hiyo nyumba aseme nilifika kwa hiyo nyumba nikafukuzwa. Nikafukuzwa kwa nyumba yake. Kida sasa anasema ni kisi ndio? Yes. Ila kuna simu ama ndio? Never for Faith Katambi missed call. Yes. Batango yake ndio atanipigia simu azishi. Exactly. Iko wanafaa sasa hivi waseme tumefika tukaingia. Yes. Tutakuja kufukuzwa. Hapo ndio yeye mwenyewe angekuja kuniambia hapana. Hiyo ndio bana mwafukuza. So hao ndio wako kwa nyumba yao. So nyumba imeisha kila kitu. Nyumba bro, juzi tu amekuwa Kikuyu wakachukua title deed. Hapo kwa hiyo nyumba. Kwa hiyo Kikuyu na nyumba iko Kikuyu. You understand? Waende kwa nyumba hata sasa wakitaka kesho asubuhi watoke Kisii wende kwa nyumba. Okay. Lastly, final question. Kuna vitu wanasema walipewa na wajui mahali ziko. Mitungi, tank. Kwa storage. Waulize hao wenyewe ndio hizo vitu ni hao walikuwa nazo. Na wakazileta. Waulize waliziacha wapi? Walitoka na Dubai. Ask them to confirm to you whether they are the ones who received all the materials that walipewa. Asante sana bro. Thank you for replying on behalf of Eric Omondi na tumeshukuru sana. Asante bro. Okay. Pesa mtazamaji, hiyo kwanire ne manager ya Eric Omondi. Igoka reply ile, that means Eric Omondi nero kwanire. Eric Omondi is very busy. That is why twaroranga tigatuliye manager yaye nerera anyare gotwa information ingia manager yekuru ku Dedan nere manager yaye era gotebanga enyomba yaerire so as we speak era gotebanga enyomba ya Faith Katambi yaerire bagenda bamenye lakini Faith yagote nyomba tiraera anku yaye gote nyomba tiraera murugi o Faith yagote nyomba omo sacho Faith yagote nyomba tiraera alafu naende a contractor yo Kenya ne goteba nyomba tiraera so lakini manager Eric Omondi goteba enyomba yaerire wona timatingo goteba o mine kaka marita ne nguru Rogers kaka sungura nyasaye wiyo.